Ayo kawan, waktunya tiba. Azan maghrib telah menyapa. Seharian kita berpuasa, kini saatnya berbuka. Berbukalah dengan yang manis, kurma dan air yang bening. Jangan lupa niatkan hati, syukur pada Ilahi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sahaba zawma'u wa talatiyal uruku wa tabatal ajru insyaallah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, nikmat terasa, berbuka penuh bahagia. Ramadan penuh cinta, semoga berkah selamanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sahaba zawma'u wa talatiyal uruku wa tabatal ajru insyaallah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sahaba zawma'u wa talatiyal uruku wa tabatal ajru insyaallah.